Opštinski inspektori su u Tutinu obišli vlasnike ugostiteljskih objekata i upoznali ih sa procedurama oko COVID propusnica koje će biti tražene od posjetilaca u ugostiteljskim objektima uveče poslije 22 sata. Danas smo kao opštinska inspekcija, a u skladu sa uredbom Vlade Republike Srbije o sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolesti COVID-19 upoznali vlasnike naših ugostiteljskih objekata u Tutinu o sljedećim stvarima. Znači, o dokumentima koja dokazuju ko ima COVID sertifikat, u narodu poznat kao propusnica, šta su digitalni zeleni sertifikati, šta su EU digitalni sertifikati, kako izgledaju sertifikati drugih stranih zemalja. Ukoliko se naši vlasnici ugostiteljskih objekata odluče da rade nakon 22 časa, što će biti rigorozno sankcionisanje od strane inspekcijskih službi, a u ovom prilikom su ovlašćeni i opštinska inspekcija, i sanitarna inspekcija, i druge inspekcije, kao i sama policija. Također smo upoznali koliko iznose kazne. Eto, ovom prilikom da pomenemo da fizička lica koja se nađu u takvim lokalima nakon 22 časa bit će kažnjeno oko 5.000 dinara na licu mesta, odgovornom licu, pravnom licu 50.000, a samo pravno lice će biti kažnjeno sa 300.000 dinara. Do najrigoroznije mere da ćemo biti kažnjeni za zatvaranje objekata do 72 sata. Ovom prilikom su predočene i moguće novčane kazne za one osobe koje u navedenom terminu ne budu imale COVID propusnice ili druge dokumente koji su predviđeni odlukom Državnog kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa.